Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Topada syukur maraja dan riang kalau risesena puang Allah Ta'ala wa masoro makkama serisinin na atanna makkutoniru salawat siwa salama lori panghulut na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pacapureng enrengi Nabi pamulang rilalap bicaran na hakiki. Sini sur-sur malabbiku ang kemana maring kalinga. Naya lalanam majapui Allah Ta'ala ya naritu ajapui riolo watakaleta. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nanigin-nigin majapui watakalena. Majapui toni rutupuanna. Jadi si boleh-boleh tak majapui riolo ke gariaseng Adam ke gariaseng Muhammad napaniritul latu pakkajapui lori pong Allah Ta'ala. Naya ancajigan na Adam pole ritanay, naya tanay pole riwaiwe, naya waiwe pole rinur Muhammad. Narekori ajapui ni aleta pole rinurung Muhammad, muajapui toni ritu makkadaidi narias Muhammad. Naya Muhammad asas sifat na puang Allah Ta'ala. Naya nurung asas sa na Allah Ta'ala. Sifat na Allah Ta'ala ripu tubuh, sa na Allah Ta'ala ripu nyawa. Naya sa'ena sipae de lain naritu. Jadi tak palecengnya tekata. Ajak lalu mupassarangi sa'ena sipae. Nasaba upana mupassarang. Masarato itu tubuhmu si bawa nyawamu narik kok mati ko. Mait takik mata jari aira. Tajangnya polen na tubuh rilalekek buruk. Sini sur-sur malabbiku ang kemana ria masay. Makkade adanna to makkewalli. Naya si tungut-tungun na watakaleta iya naritu nurum Muhammad. Naya nurum Muhammad apolen na pole rinurullah. Iya na nurum Muhammad palindrung yalepue. Nang kato sa isa tau makkada naya nurum Muhammad pak buno na yalepue. Makkade pong Allah Ta'ala naya tawe rahasiaku, naya rahasiaku sipakku, naya sipakku de lain dari tu yamua. Naya si tongot-tongon na tawe gau na Allah Ta'ala. Naya si tongot-tongon na gau sipak na Allah Ta'ala. Naya si tongot-tongon na sipae sa na Allah Ta'ala. Naya sa na sipae temas sarangi ritu. Narekori aji puyewe ajak tomapak dua. Nasaba iya tu hakikin na tomapak dua ngengi puangi. Iya naritu engkamu panaseng alena. Iya mopa engkamu pa elo ulena watakalena. Dek napasandre makkadade elo uleku sangadinna elo ulena manang Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Nareko engkamu pimuate kakang makkada Adam watakalemu. Majepude nalatu amalakmu mau ni amalakmu sitan relangit itu susungi. Sini sur-sur malabbiku ang kemana marang kalinga. Upalap banget ki manasa. Makkedai
Na iya napahangi andre guru sariae Allah Ta'ala puangi Muhammad atai. Na iya andre guru tarekae makkada Allah Ta'ala nyawa Muhammad tubui. Na iya andre guru hakikae makkada Allah Ta'ala ale Muhammad rupai. Na iya andre guru ma'rifae makkada Allah Ta'ala muah man nassari lalar risalion. Tapada cengi papajaputta mamuare engka gitu pada mapajapusok kulori Allah Ta'ala. Asaba iya nai copo na pahangi pacapurne pak disengangi. Nigi kita madece papajapuna temas sarang ritu Allah Ta'ala. Arip pekenda adai Allah Ta'ala muar itu waktu buang rilino laturi akhirat. Iya neriaseng bako billah Allah Ta'ala si mata-mata mandandungan. Makuni palolongan atau mandrapi iya na itaw kami na riya busungi. Iya itu na tahu maker riwa si salah. Nasaba Allah Ta'ala muewa narikko musukaraki. Allah Ta'ala mucairi narikko mucairi. Allah Ta'ala muleppa narikko muleppai. Masolak ko sila law narikko mupatuloy pagkira-kira maja. Iya ne matungka pake asalama kerlino laturi aira. Nayaki ajak lal mutiwi iya we papajapue rianu masalai. Barai na riale pake burane. Yare gari pake rianu masalai. Asabak na tandro kiri tu pengalatara di akhirat. Maka dia adan na pandrita supie. Nareko muajepi Allah Ta'ala kafireko. De muajepi Allah Ta'ala munafiko. Laya kia taro ni ria sekapere risesena to makurapangi. Nareko de mua takapere risesena Allah Ta'ala. Nareko ria jepuni Allah Ta'ala. Tapa mekko ni timutta si bawalilata mekko si mekko na. Ajak lalo tabuka iya we rahasiae risesena tau bengoe ya rega tau makurapange. Sini sur-sur malekbik ke mana ria masei. Na iya to si bicaran na ria senge sikir tema petu. Iya nari tu sikir masuk mutama na napasee. Ria setoi sempaja tepetu. Jenek dan rusak rialan na seso siwani. Mat dupa-dupa palolongan na tawe po dari andre guruna. Pakai guna iya we sikiri. Engka to makkada nareko mutame na pasana. Na puwale rilalangati makkada Allah. Masuki na pasana na puwale rilalangati makkada huwa. Tamay napasana Allahu masuki napasana akbar. Mutamay napasana la ilaha illallah masuki napasana Muhammadar Rasulullah. Mutamay napasana Allah Ta'ala masuki napasana Muhammad. Mutamay napasana de nakkehurupu masuki napasana de to nakkehurupu. Si bawa maega paimeng rupa-rupan nasi kiri na napasee. Na iya nareko ripugau iya we sikiri Ajak lala mutahatangi masuk mutama napasemu. Elok na topa na masuk, elok na topa na mutama. Ajak muak kelori. Nasaba upan na mutahatan napasemu. Ia muto tumatu sesa korilal ngadangang. Ia muto tumatu posoi kori umur matoamu. Papada musawala pasirapi nyawamu. Nasaba iya tu napasele pak doko na nyawai.
Nareko mate ki napase riolo ricabu nappaniritu ricabu nyawai. Na iya kikinna mattung ke sikri ya naritu de nari baca rililai de to nari baca rilalengati. Betuana na iya tu sikri maringerangi maringeran lori puang Allah Ta'ala. Napek ku cara tak maringerang nareko de nari ajepi watak kaleta. Nasaba iya pari ule maringerang nareko ri ajepi watak kaleta. Ri ajepi watak kaleta ri ajepi toni tu ri ajepi toni ritu Allah Ta'ala. Si leo ide nasi kore, si kore de nasi leo nareko mupahangi emma yelo mu. Nasaba iya nai sikiri temak ke hurupu, temak ke sameng, temak ke sadda. Waji iri ajepi Allah Ta'ala, naya kia harang iri pikiriki. Allahu Akbar, Allah Ta'ala rilanna Muhammad, Muhammad rilanna Allah Ta'ala. Sini umat selang yang kemana maring kalinga. Iya wewet tue melok kak pasileleng ki lori di manang mamuare engkaki napajajinya ketada pong Allah Ta'ala upasileleng ki baraka mamulana pakai sita papuru nareko melo iri pasa sulara papuru tak sudah sepuk ki pasangi ajak nari pasar waktu tetota yari gari waktu tudat dari asik kadera nareko melo ni riso iya rosita papuruge ripua dari olok makeda napa ni riso napa seta nari lepi lata mendre. Iya panari pasau na paseta nareko pura risio sita. Iya we sita papuru tea pitemaku naparipake. Nasaba nareko pura ripake patapulo kiasona macilaka. Maduana mapalo modale riasosoe agi ripugau. Nareko maelo ki moto rileuta iritai mata hatiwi utti ulaweng yarega loka ulaweng matumrung. Nareko malampe tumrung na taita megato tu daleta. Nareko maponco ita tumrung na makurato itu daleta iya tuasoy. Mataluna pak bici na to mate atik kangenge mate napito eula dek na maingat yarga ko mairi rumah sakit risampe daculi ngabiona napa ni ripawoni ngeri daculi atauna oni beku engkari watak kalewe napa turi seput daculina makutoni raw gaukat daculi si balikanna. Insya Allah lisu tak gini magalak pa yamang sini sur malabik kung kemanang riamasiri Allah Ta'ala siku miro riolo yawat dingi upalat turki lori di manang mamuare makke gunay risase engkat tak to pada mata pa umilo dampen nareko engka atas salangan na ada-adaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.